Untuk di Sago Biasa Aceh Ramadan Festival 2024 kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Fadli and Rina Padi. Bismillah ya Rahman ya Rahim. Bismillah ya Fatah ya Halim. Bismillah ya Allah ya Mannan ya Karim ya Allah ya Allah ya Mannan ya Karim ya Allah. Bismillah Bismillah, Bismillah ya Rabbi, sudilah pandang kami, terangi jalan gelap ini, jangan biarkan terusan mencari, mendaki dan berduri. Ya Rabbi, janganlah doaku, ya Rabbi. Hadirlah dalam kehidupan kematian kami.
Ya Allah, ya